Isikhathi sokulala siphelile inkomo yokuthonga ikaze yaba khona. Ulibele ukuphosta amakhosi ma-status kanti wena ulele lapho. Isikhathi sokulala siphelile inkomo yokuthonga ikaze yaba khona. Ulibele ukuphosta amakhosi ma-status kanti wena ulele lapho. Bathi kikile kiki wena, bathi kikile kiki wena, bathi kikile kiki wena, ukuyosebenza. Bathi kikile kiki wena, bathi kikile kiki wena, bathi kikile kiki wena, ukuyosebenza. Bathi kikile kiki wena, bathi kikile kiki wena, bathi kikile kiki wena, ukuyosebenza. Bathi kikile kiki wena, bathi kikile kiki wena, bathi kikile kiki wena, ukuyosebenza. Wayuqokela ukuphila impilo engamanga ubhizi umotivate abantu ku-social media. Ngoba ufuna kuthi usebenza ngokuyikhandla kodwa ukwenza kwakho kuyaphika. Into yenzayo nje ufake idatha efonini ulibala ukuriyetha ugqolozela ifoni ubusuku bonke kuze kuse. Ngoba khuluma ngendaba zabantu nguwe, ngoba hlekisa ngezimo zabanye nguwe. Uyazi ukuphila impilo engamanga kuba ndikona okutrenda kakhulu. Abantu bahlekisa ngendaba zabanye kodwa bakhohlwe zabo. Isikhathi sokulala siphelile inkomo yokuthonga ikaze yaba khona. Ulibele ukuphosta amakhosi ma-status kanti wena ulele lapho. Isikhathi sokulala siphelile inkomo yokuthonga ikaze yaba khona. Ulibele ukuphosta amakhosi ma-status kanti wena ulele lapho. Bathi kikile kiki wena, bathi kikile kiki wena,